Zihlanganiselwa kilomakhiwo obonako ngaphakathi kwawo kunengikhuthalo ezisebenza ubusuku nemini bona indaba zifike kuwe zisatshisa nanzi ezijujileko. The investigation has revealed that Tau is one of the main organizers behind these organized crime syndicates. Commissioner wamapolisa waKwaZulu-Natal uLieutenant General Mkhwanazi ukhuphe ingonyuluka ekomishini kaMadlanga. Politicians, when they commit big crimes which are relating to big finances, they are going through commissions. And ordinary citizens within this country, they are going through the magistrate courts and whatsoever. Kanti nabantu ababayokulalela kule komishini bazwakalise wawo amazizwa ngelanga lokuthoma layo. Nabantu abakhwela imbhesi nabo bayalimala ngombana ukukhamba uye ebhesini ngobumnyama abotsotsi bakhona ukuthi bakubambe kuhle. Igezi idura kakhulu ukuthi ngingakhona ukuthi ngithenge igezi ngiphinde ngithenge amakhandlela. Abantu besiyabuswa eMpumalanga bathi izokuphela kukunini indaba yokunande ukukhamba igezi ngombana nayikhambako kezinye indawo iba khona. Zihlanganisele etafuleni yendaba zesiNdebele ziza kuwe zisatshisa ngoCedric Mwebya ku-SABC1 aphi amavuko ekhaya pho. Ithomile namhlanje ikomishini kaMadlanga ephenya ubulelesi ukuqaphela kezepolitiki kunye nobukhohlakala embusweni welizweli. Ikomishini le ibanjelwe Bridget Mabandla Justice College eKabeni Dorobha ePitori. Ukomishinara wamapolisa kwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ubethula ubufakazi lapho akhuphe khona ingonyuluka. Ikomishini kaMadlanga isungulwe ngemva kokuthi ukomishinara wamapolisa uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi abiza ababika indaba ngovela bahlinze wanonyaka nje lapha veza khona ukuthi batsho kunezelelesi eziqaphela kezepolitiki emaphikweni wezomthetho amaphiko wobelelesi obuhleliweko emagcwetheni nabachuchisi kunye namanye amaziko womthetho welizweli. Umkhwanazi ungufakazi wokuthoma ohlezi phambi kwekomishini le njengombana ithoma ukuhlala nje namhlanje. Umkhwanazi uthome ngokuveza insolo ezimbalwa ezithusako kanti uyelelise amaSewula Afrika ngokuthi ihlelo lezomthetho welizweli kade lithuselwa begodu lisoziswa. Umkhwanazi uthi ngaphandle kokuthi indaba le ithathelwe amagadango aqinileko ihlelo lomthetho welizweli lizokufadalalela futhi. I believe this commission will stand to play a very important role in order to help us to prevent this total collapse of the justice system in our country. Hlangana nezinye insolo umkhwanazi aziveza ngovela bahlinzi kubalwa hlangana indaba yokubulawa kaSonjiniyeri uAmand Swart. Umkhwanazi atbatsho uSwart wabulawa ngemva kokuthi ikampani yakhe ifake umbiko ngezenzo zokukhwabanisa ezenzeka kwaTransnet. Umkhwanazi ubuye waveza nokuthi kanengi izelelesi ezenza amacala amakhulu zinikelwa ibheyili begodu lokho kunyaza nehlelo lomthetho welizweli lokuvikela abahlabi imkhosi nelokuziphendulela. Kanti wenze nomzekelo ngabantu abathindeka ekuqabheleni kezepolitiki kunye nokuthindana kezobelelesi kubalwa hlangana uDetective Pule Tau ongaphandle ngebheyili sikhuluma nje. The investigation has revealed that Tau is one of the main organizers behind these organized crime syndicates. His release on bail has intensified the danger of the safety of the investigation team, especially Mbele and Sithole. During the first few court sessions, the investigation team was actually followed from the court building, and many threats have been made inside the courtroom by the family and friends. And threats have been received via informers and even from the high-ranking police officer in the Vaal Rand area. Tau clearly has a very large support system, and large amount of money are spent to obtain the best and most expensive advocates. The money is clearly coming from the syndicate, as all three accused are currently unemployed.
Umkhwanazi ugandelela ukuthi ingqhema eziphenya ukubulawa kwabosopolitiki ngizo ezenzelwe ukuqinisa nokusekela imizamo yezamapholisa, kanti ugandelele nokuqhakatheka kokuziphendulela uthi batsho ukusetshenziswa kwemali zombuso ezijeje imisebenzi efana nale kufanele zisetshenziswe ngefanelo begodu kube nokuziphendulela ngazo. Nginguphindile Msiza wendaba ze-SABC e-Auckland Park eJohannesburg. Kanti indaba nasenjalo umkhulumeli we-MK Party eGauteng uAbel Dawuthi ikomishini le ihlose ukufihla insolo ezenziwe ngumkhwanazi nokuvikela labo abasolwako. Ulitsho walibuyelela lokuthi akuhlogeki ukusebenzisa i147 million yamaranda ikomishini le begodi uthi ungqongqothe wamapholisa ojanyisiweko usenzo Mchunu nalabo abathindekako fanele babotshwe bayoziphendulela. iMK Party ifake isibawo esihabileko ekhotho ephakeme kwePitori ukukhandela ikomishini le bona irage. Isibawo sabo siyokulalelwa kusasa nangelesihlanu. Itizela ngaphandle komakhiwo iBridget Mabandla College ePitori. Lokho njengombana amapholisa bekasosinithuthi nenkoloyi endleleni iJohannes Ramokhwase kungeniswa nababelani abakhambele ikomishini kaMadlanga eThomixen namhlanje. Amalunga omkhonto wesizwe party bekulindele kobana achagale aphikise ikomishini le kodwa kufika isiqhanyana sazokuzwakalisa indilo zabo. We contend that Minister Mchunu, as implicated, should have been fired. We don't have to spend 147 million to decide whether or not he should be charged. Uta usola nokuthi akukalandeli ikambiso efaneleko nakubeka uFiroz Kachalia njengongqongqothe wamapholisa weSigiyane. Ihlangano le ifaka amaphepha ahabileko ekhotho ukukhandela ikomishini le bathi sekudlala ngemali. It is telling that the Judge Mazanga is starting this commission today. It is because we believe that they are aware that we have a very strong case that we will be presenting tomorrow and on Friday. Kuvunyelwa amalungu omphakathi amakhulu amathathu kwaphela bona bukele ukulalela kwekomishini le. It looks as if politicians, when they commit big crimes which are relating to big finances, they are going through commissions. And ordinary citizens within this country, they are going through the magistrate courts and whatsoever. So here we can see two different treatments to politicians and treatments to the public. It's very important for the public and the country to know and get answers directly from the country's whistleblower, as it may be General Mkhwanazi. Ikhotho ephakemeko ePitori kulindele kubona ngelesine ngeveke zako ikhupha isahlulelo ngesibawo somkhonto wesizwe party sokukhandela ikomishini le. Asiqala umbono wakho mbukeli ngekomishini kaMadlanga ethome ukusebenza namhlanje njengoba nasikubuzile ekhasini lethu leFacebook nakuyalandela umbono wakho. Lapha kumkhwanazi ngiyakutshela mndane Nkosi yokhamba kumbi ngoba umkhwanazi ubatshela iqiniso lonke alaziko bona bazilitho bazokuzwa ngaye. Akade siba namakhomishani kodwa egcineni imphumela siyibona kodwa lena ithemba likhona ukuthi imphumela soyithola. Assemble likhomishana lona litawusebenza dan kunalamanye amakhomishana. Bahambisa nje isikhathi ukuthi kuzama local elections so bahambisa isikhathi bayazi ukuthi kakhulu icembe libusayo khona abantu abaningi abathintekayo la. Ingaske kanti le commission iphandeke ngempumelelo kwenzela into kokuba ababanda kanye kanye kulwaphulo mthetho babanjwe. Asisanathemba ngamakhomishana la. Hayi le komishana kaMadlanga le. Sesiza kubona khona mkhathi ukuthi silethela imphumela. Akuyo kubotshwa umuntu sesiyazi ukuthi nje sesibukele nje siqalile. Sesizobona ke msasazi baleni ikomishini izosiphathela ntoni ngoba ezigqithileyo zange zisiphathele into. Kanti umbono ngeumbukeli eSABC ayizukuthweswa umlando ukuziphendulela ngombono umbukeli.
Umsolwa wokuthoma ecaleni lokwetshiwa kwemali eplasini kaMengameli uCyril Ramaphosa iPhalaphala batsho wazibusisa ngesibayibayi sekoloyi ngelanga elilandela lelo kwagqezwa ngalo iplasili. Kutsho ufakazi wombuso otshele ikhotho bona umsolwa wambhadela inkulungwane ngenkulungwane zamaranda ezezazi imadola weAmerica ngokumphekelela namanye amadoda amabili bayokuthenga ikoloyi eJohannesburg. Elangeni lesibili lecala lePhalaphala ikhotho lalela ubufakazi babofakazi bombuso ababili. Phambilini ikhotho le ithe imbika indaba akafanele bona ziveza abofakazi. Loyo sebenza eplasini ufakazi wathi akhange asebenze ebunqopha nomsolo wesibili. uFlorina Joseph ekhaba umsebenzi otorhako ngesikhathi eso. Ufakazi esibili utshela ikhotho bona waphekelela uEmmanuel kusukela eBilabila baye eJohannesburg elangeni elilandelako ngemva kokudlelezela. Ufakazi wathi wabhadelwa i7,000 yamaranda eyikheji. Umbuso ufaka isibawo sokuthi ikhotho imenza ufakazi ophikisa istatement sakhe saphambilini. Now that they had transport, that is after the purchase of the blue VW Golf 7. Now that they had transport, they said that I could go home and they will drive further with this car. I heard the three choking their language, and then the one that stayed behind in my car took out cash from his side bag, and at this point I noticed that it was 3 packs of US dollars. Nanyana kunjalo ufakazi lo tsimelele ekutheni istatement sakhe saphambilini wasenza ngemva kokuthuselwa kanengana babantu abazazisa njengamapholisa. Nkanore go ngeke agana go ngeke dimele because of statements e go ngeke sengwala ke sengwadile ke le tshugile lena because of like I said or utlile batho ba bantshi a go atla ba khifela. Icala lebuyele ekhotho ekuthomeni kwenyanga ezako. Ikhotho ephakemeko yeMpumalanga imbombela lithusele icala lepolisa lalokhu uLucky Sandile Maduna. uMaduna wabotshwa ngo-2023 ngezwa ngobatsho yokuhlaba umkakhe uNonkululeko Mthweni ngebhodlela owambulala. Uveleka Featuresane ekhotho ephakemeko yeMpumalanga uMaduna uqale necala lokubulala nelokulinga ukubulala. Kuthiwa batsho ubulele ngesihlungu unkosikazi yakhe uNonkululeko Mthweni ngokumhlaba ngebhodlelo nabe basendaweni yokuzithabisa eBarberton. Walimaza nomngane kaNonkululeko nabe kalinga ukulamula. Umngane kaNonkululeko walala esibhedlela inyanga endathu icala lisulisiwe. I'm so happy, Mr. Maduna, that you managed to secure the services of a legal representative. I trust that there will be a progress in this case. It is now postponed. Baka Mthweni badanile. Akusiphathi kahle singumndeni because siva buhlungu. Into lesifuna kusifuna ijustice bulungelo for sisikuleko so sitokhona ukuthola iclosure. uMaduna uhleli inyanga ezilithoba emaseleni wachachulwa ngebail yenkulungwane ezihlanu zamaranda ngo-2024. Thina sombuso ke besikade sivele sikulungele ukuthi icala lithethwe nokuthi ke kuthemba ukuthi umsolwa eseterminate ama services ammeli wakhe kwase kuyacaca ukuthi thina sombuso ngeke sisakwazi ukuthi siqhubeke. Icala lilindele ukuthi liragele phambili ngomnyaka ozako ngosihlabandangana. Nasibuya entolo. Undunankulu weGauteng uPanyaza Lesofu ulilele umndeni wabantwana abathathu bamuzi munye abatshele ngemhlahlaneni endaweni yePhumasilwe eThembisa. Zisekhona indaba mbukeli na uqeda ukungena siyakwamkela nawe kanti nazikuphundile kwindaba ezi yazithola ku YouTube, SABC Plus, TikTok, X na ku Facebook. Asirage nazo. Izakhamuzi zesiyabusa eMpumalanga ngaphasi kwamasipalata iDr JS Moroka ziphila kabuhlungu ngokunande kucinywa igezi qobe lilanga. Zibawe Eskom ukuthi aqede lokhu begodu asebenzisane nohulumende ukuthola insombululo. Izakhamuzi nazo azikahlali phasi zizumana nendlela zokulwisana nomraro lo okuphazamisa ezinye izenzela zomphakathi ezifana namanzi negezi. Kuthi kungacima igezi izakhamuzi zisale bomnyameni izinto ziphumbuthwa ngesandla. Okunande kucima igezi endaweni le akuchiza izakhamuzi bomnyameni kwaphela kodwa na kubangela ukuthi izakhamuzi zichugulula indlela eziphila ngayo.
Umma lo okhulisa abantwana ngahlanye kufuze enze imisebenzi yangikhaya uthi esikhathini esiningi igezi icinywa ngesikhathi esimbi khulu. Uthe ekuseni nakufanele alungiselela abantwana ukuya esikolweni kukhamba igezi. Ntambama nakufuze abeke impoto eziko nakhona ngisweso. Nabantu abakhwela imbhesi nabo bayalimala ngombana ukukhamba uye ebhesini ngobumnyama abotsotsi bakhona ukuthi bakubambe kuhle. Kukunje izakhamuzi lapha ziqalene nokuhlayela kwezenzelwa ekufaka hlangana ukuhlayela kwamanzi. Njenganje sele kunomunye umraro godu igezi nandi yacinywa okwenza impilo ibe budisi khulu. Igezi idura khulu ukuthi ngingakhona ukuthi ngithenge igezi ngiphinde ngithenge amakhandlela ukuthi ngikhona ukuthi ngikhanyise. Into mhlambe kwatisa khulu ukuthi na uqala indawo eziseduze nawo igezi khona. Umkhulu womphakathi uthi kunesisombululo abasitholileko esingasetshenziswa ukuliswana nomraro lo. Kune structures cabanga ukusivula esizosibiza ukuthi iDr JS Moroka Municipal Service Delivery Forum. So ngiso sifuna ukusiberegisa ukuthi sibe nama leaders ayi44 kuyiphi na yiphi i-community le nenkinga yamanzi nenkinga negezi and then bese sokhona ukucommunicate nabo sibiza meeting. Ungqongqothe wezegezi uDr Rosiyenzo Ramokhupa uveze ukuba nethemba lokuthi kuzokuqedwa khona duze nje ukucinywa kwegezi umlandelande. We are confident that will end load reduction maximum 18 months but our view is that it could be much earlier. Uramokhupa uthi nabo masipalata bazithola ebujameni obubudisi ngombana bahlangabezana nemraro umphakathi nakufanele ubhadele izenzelwa ezifana namanzi negezi. Lokhu kunjengombana abantu babetheka khudlwana ngesikhwameni ngokukhutshula kwentengo. Uramokhupa uthi abo masipalata bakoloda uEskom imali engaphezulu kwe100 billion yamaranda. Undunankulu weGauteng uPanyaza Lesufi uthumele amezwi wokuchiriya emndenini yenilamane ezintathu ezibhubhele emhlahlaneni olumethe umlilo ePhumasilwe ethembisa ekuruleni. Ubuhlungu obuhlaba enhlizweni ekonzweni yokukhumbula ezelamane eziphelele emlilweni. Nabe kakhuluma ekonzweni yesikhumbuzo ebanjelo esikolweni samabanga phasi eSidibeng, uLesufi uthi kubhlungu khulu kulahlekelwa umntwana. Uthi akunambeletho ofanele ukungcwaba abantwana bakhe. Kunalokho abantwana fuze bakhule bahlogomela ababelethi. Here today just to say farewell to these three beautiful souls, to strengthen their family but to strengthen the school as well. And I think this should be a reminder that there are many other things, social ills that we are all going through, that should always serve as a wake-up call for all of us. uLesufi uthi umndeni abafundi nabotitshere bazokunikelwa isekelo abaluhloka esikhathini esibudisi sesimo. Kezemali iranda lehlile nalilinganiswa nezinye imali ezikulu. Asikhabe sokuqala ubujamo bezulu nobusayi. Kwamambala Cedric Sithokozile lochane mbukali ekhaya kungelesithathu ke sicalele ukuthi bunjani ubujamo bezulu endaweni eziningi maphakathi nenaga yeSouth Africa pha sibona livulile zinkomba zomoya ke lezi ozibonako kanti ke ligubuzese sengamafu ngaleke ngejinga langa Kapa bese sibone lapha elwandle elithi ukuba bukhali ukusuka ngaleke ngeKapa udlule njalo eGcebeka khambe njalo ufike nalo ngale ngendaweni zange Durban kanti ke nasithi siyaqala sithola lapha namathuba wezulu alinganiselwa lapha ku 30%. Ucalela ukuthi ngakhani kusasa kunjani khona na sakubuze sengamafu ngapha ngeCape Town kanike lapho ubona khona amapharapharana amhlophe ngiyatsho ukuthi kunekunga abantu bacheche bayelele khulukhulu ke ekseni nabachayelako endaweni ezike lapha boMafikeng nawuthi uyacala ngapha ngeFreystata sibona ukuthi kunekhonakalo yemlilo yemangu nicheche niyelele kilezo mfunda ke kanike amathuba wezulu nge30% ngesifundeni sangaleke ngaKwaZulu Natal nakezinye indawo zangeMpumalanga siyakusutuka ukwazi ukubona ukuthi anjani amazinga okushisa sithoma ngapha ngesifundeni sangeGauteng ebusuku
ebusuku nekuseni kumakhaza kodwa nangokuhamba kwesikhathi isifunda sibonakala sifuthumala eBronkhorstspruit nePitori i27 eJohannesburg nge28 sokuqala iLimpopo ukuthi yona injani na nakhona ke kupholile ekseni ngokuhamba kwesikhathi Thabazimbi yachisa iliphalale pheze isifunda sonke siyachisa kuphole lapha eThoyando wedzanini neBurgersfort nge27 sokuqala lapha isifundeni sangale ngempumalanga sibona sifuthumele ngokuhamba kwesikhathi kuchisa esikhukhuza kodwa na ke ekseni nangokuhlwa isifunda simakhazana kubetha umoya omakhazana Middelburg nge25 ngemva kwaMadina iKwaZulu Natal sicale lapha ke endaweni ezinengana sibona lapha ke Port Shepstone khona ke kupholile ngokuhamba kwesikhathi ukuthi ke ezinye indawo kufuthumele lapha uLundi neVryheid kuyachisa iVryheid nge32 lapha uLundi nge30 siya lapha ke sifundeni sangeMpumalanga Kapa sibonakala simakhazana kubo Willomo ngokuhamba kwesikhathi ke nokho isifunda siyaphola endaweni eziningi iKomani nge23 iMthatha nge22 iMakhanda ke yona ke ngathi imakhazana nayo imini yonke sokuqala lapha ke eNtshingilanga Kapa Cape Town imakhaza imini yonke pheze nalapha eCape Agulhas kuthi ke na ukhuphuka nesifunda uya eTlagwini sibonakala siphola kodwa na ke iGeorge neMossel Bay nayo ke imakhaza iFredendal ifuthumele ke yona ngemva kwaMadina nge24 sokuqala lapha eTlagwini Kapa sibona lapha ekseni nebusuku kumakhaza iSutherland bemakhaza imini yonke ngokuhamba kwesikhathi ke ngemva kwaMadina eUppington yafuthumala nge27 iKuruman nge26 Kimberley nge25 Ida ayipholile nge23 eFreystata ke isifunda silala sivuke simakhaza ngokuhamba kwesikhathi siyaphola ke ezinye indawo kufuthumele lapha eSasolburg nge27 iFrankfurt nge25 iBethlehem ipholile nge23 Bothaville ifuthumele nge28 Bloemfontein ngemva kwaMadina nge24 siyokudlulela esifundeni sangaleke ngokugcina ngeTlagwini Jingalanga sibona ke ebusuku nekuseni nakhona ke kumakhaza ngokuhamba kwesikhathi isifunda pheze sonke sifuthumele ngokulapha ke eTosca sibonakala ke isifunda sithi ukuchisa nge31 asibona negodu ngesikhathi esilandelako dido